kuze asinalo uvalo yefethu awukhulume nathi itheni into yala iTharisa iTharisa iyasiroba isidlele imali zethu iTharisa yeah iTharisa isithathe ku-MCC ngasection 197 yesavumelana ukuthi section 197 akazotshintsha uzawucomplywa ku-section 197 uma aqeda uTharisa utshentsha ama-conditions we-section 197 uthe uTharisa simthethe sayena ye-CCMA safika i-CCMA sasitshela ukuthi uzawufika atshintshe naye alungise njengoba bekazi ukuthi lento ayiyenzayo yi-wrong uTharisa udliwe e-CCMA i-CCMA isigrantile i-award yokuthi singastrika manje sisestrikini uTharisa ulanda amaphoyisa sho ukuthi yena nemaphoyisa bayasebenzisana uthenga amaphoyisa ukuthi amaphoyisa awabuya azodubula abantu kunebantu abadutshuliwe namhla uma balwela imali zawo iTharisa iyabakweleta idubule 6 yabantu uTharisa ukweleta abantu abangu 300 kuya phezulu umuntu ngamuntu uTharisa uyamkweleta imali endla ku 500,000 so sifuna imali yethu njengoba sila iTharisa nalaba sebenzi bonke njengoba nibona bastrike imali yabo le iTharisa abadla yona amandla kwaza mkhonto kwaza amandla manje mana-ke comrade njengoba wena umele i-MK Labour Desk la eNorth West kubasebenzi ungathini umyalezo wakho kuwo wonke ama-mines ngale kweTharisa ngoba when siza la elokuzeni eNorth West sibone kakhulu abasebenzi bonke bexhaphazela yini lexhaphaza abantu bangake eNorth West ama-mine ala eNorth West ngobuningi awafuni ukucomplya ku-LRA bajwayele ukuthi bakhulise ama-mine wabo ngegazi lebantu abafuni ukucomplya kwemthetho we-constitution eSouth Africa bathatha umuntu omnyama bamyenza sigcina kanti isikhathi saloko sandlula kudala so umleze ngawusho ngingahle kithi kuwo wonke our-mine awalinge ukuthi acomplye kulo mthetho la eSouth Africa bayilandele i-constitution eSouth Africa bayifunde LRA bastop ukuxhaphaza abantu bastrophe ukuvictimize abantu ngoba umuntu umalwela amalungelo wakhe emining la eNorth West uyavictimize lowo muntu loyo uyaxoshwa uyenzwa yonke into abayifunayo uthini ngalama warnings awu-3 alethwe iTharisa today athi ngawo i-notice phinde kube i-verbal baphinde balethe written warning but abasebenzi bathi cha wena uthini wena njengomuntu olida ama-labor forces ase-North West kuloko ngithi mina abasebenzi kufuna bangawasayini bangawa-entertain ngoba bayabavictimize lento bayenzayo yisemthethweni uTharisa uma kusho ukuthi ngabe ubone lento le ingekho right bekumele ameke sure ukuthi ufollow umthetho ngendlela le right alandele ama procedure lana uTharisa ukhuluma nge-picketing thina nina nikhuluma strike yes ke ungayihlukanisa lento yini lephethe uTharisa nini ningayiphethe yes uTharisa akaphathanga lutho kungumanje uTharisa usifaka amagama emlonyeni ukuthi asivume ukuthi thina siyaphiketa kanti thina asiphiketi siyastrike njengoba samseva nangenotice ukuthi siya estrikini asizanga samseva ngenotice ukuthi sifuna ukuphiketa asinawo ama-picketing rules thina sinesitifiketi sokustrike kuya ngeruling le-8 yisigranta i-award yokuthi singastrike. Now coming back to section 197 eniphuma ngawo e-MCC
yini le enithi nilahlekela ngoba usection 197 wawuthi nina niyasuka kwa MCC niya eTarisa. Now niya njengoba yonke into injala yikho into eshintshayo, uma ngakho into eshintshayo ingathi nina holani ngaphezulu kwalokhu enikholani. Mhlambe nama benefits, imapha ama benefits eniwabukayo ukuthi anilahlekela ngalesa sikhathi. uTarisa savumelana naye uma sisuka from MCC siya eTarisa nga section 197. eTarisa sifike wa comply uTarisa kule sivumelana sethu unyaka wonke asibhadala kuya ngendlela esisuka ngayo eMCC. Besi calculate yonke yethu ku fixed hours, besithola i-fixed hours ya 180 ye lebe calculate nge-rate kuze ikunika i-basic salary. Manje uTarisa akazange sakwenza lokho, usuke nje wathatha imali le ebe iphuma kuyena wakenzela i-basic salary le ungayazi nokuthi calculate kanjani today. Number 2, besina Saturday lebe calculate nga 1.5 i-calculate nge-rate yakho times 34 hours. Uyithethe leyo mali leyo asiyazi ukuthi yephi, asisayazi. Besithola iSunday ya 2.0. I-2.0 beyicalculatewa nge-rate yami times 34 hours ye fixed. Bese seyikunikele ukuthi kumele uhole malini. Wayithatha leyo mali leyo uTarisa bese wakunikela i-allowance le eyingakhavi or eyingalingani even nale mali bewukade uyithola usase MCC. Wayikhatha yayehla besinetethe check lebe yenza ukuthi i-double basic salary ngoDisemba. Uyithethe le mali leyo uTarisa wasenzela i-HLA le ayideducta kumali yethu bese akubambela yona. Uma kunikela yona ngoDisemba akunikele yinganayo inzalo yakhona nokuthi uyideducta uyibeka phi kwazi yena. Manje mana ke lento mawuyibuka mawucabanga noma nicalculate malini enikweletwa uTarisa. Per person uTarisa ukolota umuntu more than 500,000. Lana si 300 and phezulu siyandlula ku 300 to 400 employees esila striking today. uTarisa per person umkolota 500 kuya phezulu. Last uma ngikhumbula imemorandum ekavulela Bukoni uke wathi yena iTarisa thina sifake ukuthi isikolota 205 million. Singazi ukuthi uyithatha le number leyo, so it's clear kithi ukuthi bayazi ukuthi basikolota ama-million. So ke now yini ongayidlulisela ke phambili ongaqinisa ngayo ke labasebenzi ke manje abaphumile abangaphandle abathi noma siyafa noma siyaphila kodwa sifuna imali zethu. Sibonile ama notice awu3 alethwa enganikezwa abasebenzi eyobekwa lapha etsheni kungakhulunywa ngawo ukuthi akasayinwa abasebenzi. Mhlawumbe ungathini ukuqinisa labasebenzi njengamanje abase strikeni mawuthi abaqhubeke uthini kubona? Ngisho njalo ngithi abaqhubeka akekho umuntu onemandla wokundlula umthetho weconstitution eSouth Africa. Salanka labasebenzi basesimene esiright balandele yonke into lekumele bayiyenze bacomply la striking sabo. uTarisa kumele ababhadala into zabo. So akekho umuntu one right or anamandla wekubridge iconstitution eSouth Africa. Noma ungaba nemali kangakanani umthetho uyohlala kumthetho. Sengisho njalo kulabasebenzi ukuthi asihlaleni kulomthetho sikomplyeni kuona until uTarisa sinikele imali yethu. Hayi no, siyabonga kakhulu, siyathemba ukuthi yonke into izohamba kahle. Ngizwe kusasa kuthiwa ne-court. Sasa siyahlangana eLabour Court kuyoba kuyiTarisa kuyithina kuyocazulula lenkinga. So ngisho ukuthi nakusasa njengoba iCCM yasinikela iaward naseLabour Court soyithola iaward ngoba labantu basebenza ngokomthetho amandla awethu.